سرê 4 salan e û peydakirina ava ve xwarinê li Hesekê hesret e. Li jêr pileyên bilind ên germahiyê bêtir ji milyonek mirov li dû sîtê ranin û bi zorê avê peyda dikin. Çimkî Tirkiyaya dagirker dest daniye ser stasyona Elokê ya li gundewarên Serêkaniyê ku jê dera sereke ya avê ye. Lewra birêveberiya Xweser li gundewarên Amûdê projeyeke mezin daye destpêkirin. Dê bêtir ji 6 kîlometr û li ser 4 qonaxan avê bikişîne Hesekê. تم تقسيم المشروع إلى 4 مراحل رئيسية. هي مرحلة حفر الآبار عبارة عن حفر 20 بعمق 500 متر، ومرحلة ثانية هي مرحلة بناء محطة ضخ التي تتضمن 6 مضخات أفقية وخزان مياه بسعة 5000 متر مكعب. والمرحلة الثالثة هي مرحلة استجرار التيار الكهربائي، الطاقة الكهربائية من مدينة عمودة بطاقة 2 ميجا. والرابعة هي مرحلة خط الاستجرار وهو عبارة عن 62 كيلومتر بقاصات. پروژeya ku dê 18 milyon dolarên Amerîkayî lê werin mezaxtin, heta vêgavê dema bidawîkirina wê nayê zanîn. Lêbelê rayedarên birêveberiya Xweser dibêjin ku gerek e li bara vê dosyayê piştgiriyeke navdewletî bo wê hebe, qene bilez vê projeyê bi serî bikin. أود أن أشير إلى أن الإدارة الذاتية بحاجة إلى دعم سواء من القوى الخارجية أو من المنظمات الدولية أو من الأمم المتحدة من أجل الإسراع والاستعجال في تنفيذ هذا المشروع، كونه حيوي ويصل يغذي أكثر من مليون إنسان حاليا. Tevî destwerdana Rûsya, UNICEF û xaça sor a navdewletî jî lê Tirkiyaya dagirker bêtir ji 40 carî stasyona Elokê rawestandiye. Ji hêla xwe ve birêveberiya Xweser 3 proje pêşkêş kirin. Lê nekarî birîna xelkê Hesekê derman bike.